kanjani kodwa ke izathu sokuthi ngibe la ngizokhuluma sinye nje wozani ke manje ke bantu bakithi ngizokhuluma ngodaba olubalekile lukazolonkana sasangena kophevula usabela Msimutu vele ngesiluba patoma ngisina maqatase nabo mhlambe edlela uthi ngihlanga semadolweni baqimba noma namakhala bona tomates kamezini tabela bafasi bomkapi bathola bahlezi emlovini bathi akakubusa bakubukusi anyakane zawunathezela ngangiza kwethu lobu bukhosi abuzange abuzuzwe ngeze nathi singomchunu singosibanibani nosibani azange submit for nothing. We submitted for the kingdom of the Zulu nation. Savuma ukuthi ushaka sezakhona emayisehlule zonke izizwe yakhumbula ukuthi ngesikhathi sekaziwide kwakufanele ngabe ngempela impela hayi uzwide mhlawumbe lama wathatha ngabe sithi bayeda zwide kodwa kwasho ukuthi cha ilephele ngehla laphinde futhi ke lanqoba njengamanje ke angizukucaphuna kumlando kude ngizokuthatha lapha nje inkosi yenqotshwayo inqoba mangisa sandlwana inkosi exotshwayo akekho ongazi ukuthi emveni unqoba kwayo mangisa sandlwane yasuka lapho yaboshwa phesha kwezilwandle kwaphatha indlovukazi komsweli ukwamsweli waphatha iminyaka impela ke lapha ke okuyena ozala ke isilo ke uDinizulu umama ngawosuthu akabulali uyasizila ukuthi imbokodo zisisekele usela nonkuzembili ngizepha noma enyangenetsheni umgwazi wathi lezo ngapheli ingane abadala siphathile uthola komsweli elidiselugcili undaba hoyisencane azakamdilo we abona amehlo okusuba singumele yakala sebhoboka umuntu okusizo sindaba uyena ke uzala ke umntwana uMagogo aphinde futhi azale isilo uSolomon Solomon ngathi nuzo 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 uyena ke uzala ke isilo ke uSolomon ke ozala ke uDimuzulu ke uSolomon ke ngicabanga ukuthi ke noma ke emdala kodwa ke basondelana ke eduzane nokuthi ke okaMagogo mayesegana njengomfazi weshumi ukaMathole wasechamisela umntwana waphinda ngene akekho kongazi ukuthi umntwana waphinda ngene ubambile umlando wakwaZulu okuzaleka kwakhe futhi yayisiphingwe inkulu lokho kwakuhlonza ukuthi akukho kungaphikiswa kwabuthelezi emveni kuba uMathole eselokothe endlunkulu cala nizwe lento ngoba iyelamana nento engizoyikhuluma
akukho okungase kuphikiswe okamathole kumathole mangabe seganwe uNdlunkulu wakhe weshumi ezalwa echanguzelwa indodakazi yesilo uDinozulu uMagogo. Yikho lokhu okwenza ukuthi bekwazi ukuthi ma behlonze ngokulandela kokosiko isiloko uNdlongombana igodla eziningi esivuselelile ezikayise ungadidoke igama ukhangela amankengana isona sigodlo lesi esikwaze ukuthi kube isigodlo esiyakhiwa isilo uqobo yayisilokotwa ongalokothwayo lapho yakhanwa khona umntana entombi lapho uyakhumbula ukuthi isibulo lesilo bekusumakade emveni kwalokho kwase kulandela abantwana basendlunkulu abalandelayo emveni komntwana osumakade balandela abantwana basendlunkulu la kufika khona kuzalwa khona ke nomntwana ngoMisuzulu ezalwa indlovukazi yaseSwazini ngoba isilo masiganwa umlando ufanele niwazi ngoba umuntu njengoba ekhuluma amaqiniso kangaka nje ngumuntu mina ongafa noma yinini ngumuntu mina ongakhaphelwa noma yinini ngumuntu mina ongacindezelwa noma yinini ngumuntu kodwa ongesabi ukukhuluma iqiniso ngoba siyokhomba ziphi bazi ngoba bamkhulu ngeke mina ngizibe iqiniso ngilizibele ukuthi ngicinga ukuphila ngoba ngiyofakabele njengomkhovu igodla iqiniso enhlizweni yami obabamkhulu belikhwezelile lokuthi mntanami likhulumele iqiniso bese lingakhulunywa akho ke ngishoyo ukuthi ke umntwana uMisuzulu by blood ibhubesi malihlanganele ibhubesi lizala ibhubesi alikaze lazala ikati akaze kwenzeke lokho kunjalo nje kumile lokho kumileke iyona ke ndlula mithi yakithi kwaZulu leyo indaba kinesihlalo sobukhosi bakwaZulu noma ngabe kuhleli bani noma ngabe kuhleli ikati noma ngabe kuhleke intibane noma ngabe kuhleki awintibane noma bakuhlela intibane noma bakuhleli bani kodwa kubalekile ukuthi indaba ibe nesihlalo uhlonishwe futhi isihlalo ngizokhuluma ngesihlalo ngizokhuluma ngesilo uMisuzulu ngizokhuluma ngomntwana ophinda ngene ngithi mina ngizobabaza ngifinde ngituse imisebenzi emihle enziwa umntwana ophinda ngene kusukela kwisilo uSolomoni kuze kudlukombane labonakala khona imango yakhe egama kwasho ukuthi ke is a prince with a double agenda. Uyakhumbula ukuthi umzalwane Nxumalo walikhuluma waliphahluka lonke iqiniso eliqondene nomntwana kwaphinda ngene yokuthi une double agenda uyinkosi ngapha aphinde futhi kazoba undunankulu kwaZulu bese phinde futhi ezoba usopolitiki lokho kungafihliwe abantu baseNingizimu Afrika bantu bakwaZulu Natal iqiniso lazini nilibukeze makhosi oswela akwaZulu musani kuba abayekethisi yazini iqiniso linjoba linjalo bese futhi lilandela bese niyaresearcha bese niyafunda bese izinto nikwazi ukuthi ke ngempela la ihambe yafika khona iyofika kuphi futhi ikahle inla ikhona noma yikho kahle na injalo nje nansi ke indaba njengamanje sikhuluma udaba olubucayi ngendlela esimanga olusiphoxe sonke yabona masithi lapho ngibhobesi lapho ngikuseni masithi umlomo ongathethi manga umntwana kwaphinda ngene konke lokho sakozwa ngawo sekushintshe manje masithi la sekulokothe khona ungangentaba akuphinde kulokothe umuntu umntwana kwaphinda ngene sekushintshe manje
la sekuthona sekuthiwa khona manje ke ngempela ke esekukhulume umlomo ongathethi imanga igama elithi umlomo ongathethi imanga makuthiwa umlomo ongathethi imanga sakuzwa mntwana waphinda ngene sekushintshe manje ukuthi silo siuNkulunkulu wethu njengesilo samaZulu uNkulunkulu wethu njengesilo samaZulu sekushintshe iphi manje ibuzo ngakho ke ngizobabaza ekuthenini akukwazi ukuthi umntwana ongaphinde angene angasakhela ubukhosi bethu isikhathi eside kangaka 50 years ngikhumbula 15 years lapho esanda uhlala uDlokomane wawungakwazi ukuthi kwenze umkhosi wasesitengo waduhuza 15 years isilo sengalibeki uDlokomane wenziwa umntwana ongaphinde angene umntwana ongaphinde angene uzokhumbula ukuthi ayikho nayiyodwa into akayibeka la kwaZulu uyaphikiswa mangabe kufanele leyo nto leyo imchallenge uvika ngomlando avike ngehistory asenzele yona njengamaZulu esengayiphiki yokuthi umntwana ongaphinde angene wasakhela ubukhosi bethu wasivukelela ubukhosi bethu wenza isilo sethu sahlonipheka okwedlula wonke amakhosi siyabonga wena kaMathole siyabonga wena waseNdlunkulu kodwa kusho lokho ukuthi uqala ngawe ugcine ngawe ngoba kunamakhosi kunondunankulu abangaphambi kwakho abenza lukhulu ukuthi elingekho ithuba lokuthi barekhodwe baziwe njengawe umntwana wakaphinda ngene mntaka Mathole siyayibabaza imisebenzi emihlwenze luZulu kodwa ngicela ungawubulala uZulu ungafi kanye noZulu asikuqalele insuku zokuphila mntwana wakaphinda ngene siyafisa uNkulunkulu akubeke isikhathi akuqalele sona noma singakanani kodwa ungathi mangabe siphile ekubeni imkhovu esikhwapheni lakho la oyothi mangabe kwenzeka khona uphunyuka phambi komhlaba mntwana wakaphinda ngene Nkosi uMangosuthu ugatsha Buthelezi yakwaButhelezi ezalwa eNdlunkulu bese kufika la okutholakala khona ukuthi sesiqalazana sodwa athi mayephakamise ikhanda liphakamisayo noma ethu uphakamisa isandla noma ethu uyathetha uthethayo bese bethi hawu ingoba mina ngene umntwana wakaphinda ngene ngoba leso sikhathi siyeza la abantu bobuzana khona bodwa bethi hawu ingoba ungene umntwana wakaphinda ngene ngakho ke sithi umuntu omdala sizobabaza kuwe ukuthi sekuphelelepi lokuthi olokothela ongalokuthwayo akusawuphinde kulokuthe umuntu uma inkinga eninazo nesilo samabandla wonke kufanele nikhulume ngasese akukwazi ukuba nencwadi siphi sici uma isilo sishintsha amadunaso sishintsha sifaka futhi igazi eligijimayo umfoka mjijimbi wenkehli lapha ke njengosihlalo umsiphula angazimilila jikatshale zakhe ugogo logobile sikuphi isilo mangabe silokuthile lapho uma isilo singashintsha ukuthi losihlalo esisimbekile njengamanje akuyena sishintshiswa uwe mntwana wakaphinda ngene ubani kanti oyisilo phakathi kwethu sikubabazile okwasekhingcetshwayo lamanyala enziwe uNtuli uThamsanqa Ntuli lo mkhaya wamasenkandla sikubabazile lokho ukuthi azokuqonelisa azokuqhwakalisa phayo kwesilo sakubabaza lokho namanje sisakubabaza siyazi mntwana ukuthi awufiphele emqondweni uNkulunkulu kuphila umqondo uNkulunkulu kuphila amandla noma inyama ngakhathala ukuthi kuphila amandla kodwa mntwana umbuze ngobuzayo mina ngungizwa ngumlando wasemachuleni udabuka lenkandla nginabisile ngigciko lobo bomkhulu kuleli izwe lasemathekwini ngifuna insizwa nje ezizethembayo zazi ukuthi mina ama-address ami ngiyawasho hayi ngoba kunjani ngikhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa ngoba uma singalikhuluma iqiniso kusasa leyo sikhinca this must be on record
lento eyenziwa uThamsanqa Ntuli lapha ethatha ipolitiki eyichatha nobukhosi bese imarinate ibe imbiza kuyicala lokho namanje lento eyenzeka lapha ngoba futhi akuwe lo umntwana ophinda ngona kusuwe lo yana mina ngithe ngibuke kahle uwo hlasizulu loya ngithe mangibukisa kahle kwakuphuthula kwaphahlekwa kwaphela kuphumula hlasizulu umngane wakho akusuwe lo yana nawe wawujabulela into engekho nje akusuwe lo akusuwe hlobo mntwana ngithi mina umsebenzi emihle oyenzela uZulu uqinisekisile yini ukuthi ufuna ukuthi ife nawe na uma mina ngingane ngingaka neminyaka ewu40 ngingawufela uZulu mawuqhathanisa iminyaka yami neyakho umkhulu kimi mawuqhathanisa iminyaka yami neyakho ubani umuntu okufanele ayinikele ngokufa phakathi kwami nawe umntwana kwaphinda ngene ayidele ubani oyizukulwane esizayo ubani oyizukulwane esiphilayo ngiyababaza angikwazi ukubabaza lokho asikwazi ukuthuka omatamela benza kabi besicishela ugesi besicishela inetwork sithuke obheka icele sithuka abantu benza kabi bese singabuyi sizobabaza imisebenzi osuyenzile emihle mntwana kwaphinda ngene bese sikubuza ukuthi ngabe ikhona lokhu ofuna ukukwenzela uZulu la usululazelani isilo mntwana kwaphinda ngene Nkosi yakwaButhelezi usululazelani isilo yini ukhomba indlela ujika ngoba ukujika lokhu ukwazi kanjani ukubhala izincwadi uphinde uthume imkhovu engoxulu lapho uthi uxulu lona obhale amagama alumela abheke esilweni abheke esihlalweni nilulaza isihlalo okumele ngabe isonanto kuphela esiyophila ngayo in a kingdom of Zulu nation in a South African continent in an African continent na kanjani we are the biggest kingdom kodwa mntwana kwaphinda ngene konke lokho sakuzuza ngenxa yakho kodwa namhlanje wena usukubulala futhi angikhuluma indaba yesilo mina la ngikhuluma indaba yesihlalo ukuthi lesi sihlalo silulazayo siyophinde sibe yini kusasa umbuzo umile siyophinde sikhothame kusiphi isihlalo ngoba kungafekezela isizwe sakwaZulu kufekezela umbuso kaZulu kulelizwe lama-Afrika akukumila ngisho utshani izwa ngami akukumila ngisho utshani uma ngafekezela isizwe samaZulu kufekezele uZulu akukumila ngisho utshani ngoba vele wena uyazi ukuthi la ubheke khona usukaphosisha lifike kuyicala elikhulu kakhulu lokho okwenzile mntwana kwaphinda ngene uthatha ipolitiki ngangcobe ukuthi uNdlunankulu nje kwaZulu oyimele ukuba uNdlunankulu kwaZulu oqondile ngabe mhlawumbe lento isilo kukhulunywa ngeinhlebo yokuthi kuzwakala umsindo emithingini yomntwana kwaphinda ngene uNdlunankulu kwaZulu nesilo kule yandla bebehlangana kuyona hayi ukuthi kuye emphakathini nami ngikhuluma into engiyithathe emphakathini kuyichile elikhulu kakhulu asikwazi ukubabaza lokho ngoma singakubabazi thina kuyothiwa hawu nanilinde ukuthi afe umntwana kwaphinda ngene nakho seniyakhuluma hawu kade amaZulu njani ngamaxoki ingakho-ke mina ngidesibindi sokuthi ngikwazi ukukhuluma futhi awugcinanga umntwana kwaphinda ngene ngokwenza into enhle usilondolozela uZulu wakithi silo sakithi sihlonishwe ukudlula wonke umuntu ngisho kwamanye amazwe nako-Eastern Cape lezabalwa isilo ziwu-20 laphana izwe lifile kuthiwa Eastern Cape nangapha yinto nje enga-exist kodwa futhi okwesibili iyakwazi uku-exista la kwaZulu ubulo ngenxa yakho umntwana kwaphinda ngene ngithi mina kuyichilo lokho kwenzakalayo i-IFP as an organization ithula uthini nithi nifuna ukuthatha isifundazwe nina IFP ithula uthini ngoba lezi zinto lezi ngabe niyakhuluma nina niyi-address
niphilela ukwesaba, niphilela ukukhosoza, niphilela ungakwazi ukukhuluma iqiniso ngoba iorganization yakwaphinda ngene niyobona futhi umhlazana ehambile emhlabeni ukuthi yakwaphinda ngene lento nina nizisebenza ophinda ngene nje niyobona futhi noma ngitshena nje ngitshena ngqo noma ngitshena nje uyichile lokho enikwenzayo ngoba umuntu omdala onjengomntwana kwaphinda ngene futhi ngabe uyalulekwa uya consultwa ajabulele ingane zakhe ukushisa impepha noma ngahamba obaba mkhulu bongemukela ngoba abantwana sebekhulile sebenza imangaliso akufanele lokho NC yichilo lelenzayo ukuthi nithatha umfazi nimbeke lapha abondunankulu ashika azolokothi isilo azonkonkozela isihlalo unomsadube kuthiwa uthi kuyikho lokho indaba inesihlalo la indaba inesihlalo indaba inobukhosi bethu indaba inobuthini thina njengamaZulu ukuthi lento ke yokuthi isilo siyafika kulomkhakha uyise waso uDlongumbana ubesivele sedlubula undela umuntu lophinda ngene ngikhumbula kahle ngo2012 ngihlangana naye eroom number 24 4th floor eProtea Hotel in Durban ngiyazi uzokhumbula ngiyazi futhi uzokhumbula saxoxa naye kabanzi angade ngiphuqe umchele wami ngendlela okwenzeka ngayo namanje ngiyababaza